Tuara manut parikramu Tuaranya nganutin paripolah laksanane kane patut ngagemu statu tuang kasih sekancan tutur tatuwe susilene ane munggah ring sastra agamane setate tungkasin caya manado budak jagememuk mengapu setate demen ngulurin mumu angkarane ane ruruh uberin ibu memanya tekening indriane tuara ngardia boci ulah nukang demene pedidih tuana rengu tekening lakar mekardiayu nah dini tahan sawireh demene subuh berencai ditudi mercepada nanane jani gantene larane ane lakar nguberibe di neraka loka karmana dua gasidu
Ngapa dogen karman cai ni? Apa aneh gawe cai tugas hidup? Lamun ibu dadi manusia mapane yen cai lantas nyalanan kauripan cai ne dadi manusia ngedep demen dua kelidin pesan bikasi ane demen memaling demen nyemak pada rewen anak liana ngula ngalih berano nagih Jagi-ju cai ngulah haluh ngedotang arse berane sing ulian cai tuyuh katuyuan cai ne ulian megai kewale nagih cai pang hidup motah nodang anak ane sugih anak ane ngelah gitu nyet cai ne ngedem melog timpa kita masih kede pasti demen nahianin anak nguluk-nguluk nyamun dan melog-melog timpala gotenyen cai lagu tenyen cai sanek cengka senguh ririh aing menbani melog anak
Pang wakatang ibu gelah anakin tuang. Pasti swarga bakat ibu jeg sing perlu peluasin buin jeg subuh pasti iyalah karena muswargan ian subuh nyak saja nutin tuturi ane busan tuang buin ada demen maju di dadi jadi sodang tu majudi de memotoh subuh je sai gending ango sing ada anak sugih ulian majudi. Oh, kadang gitu sekenang tu. Ngedem maling nganak istri demen mulai bang somah pisaga entu patuh tekenang maling masih entu ada nih entu terama yen ada lantas raman caini ane nuturin padewekan caini sekenang madinga kang lantas entu resepang anggo meke jeroning urip dejek masuk kanan keluar kiri dogenan ngedemen mari gitu masih nih masih cai demen melegendang anak lu ngaruh cai singnya kang nejeg paksa cai pari kosuk cai lantas anak lu kentu ragamu
nya lantas cai demen lantas melajahin padewekan melajahin tutur tatawe teleb cai ngurik sasere agamane suarga ngenis kalau pasti ke subes warga lakar tepukin cai ianya cai nutin di kauripan cai ni apa aneh tuturang ibusan ian sube cai mati nyujur jagat ni skalane pasti ke cai mantongos ani melaka ngakwe khatma Sampun makata khatmane sanes sampun pulih kajuk raris kapunduhang dados asikia nangis pada ayuh kanat maning pagarong kaherang-herangan manahnya nih sami sedih nandang duh kita seperti kalintang-lintang sinambi ipun sesamatan ngabok
bikin gumi waduh kan mungkin lingnya nih wenten nih gerong-gerong ngalat-alat wenten nih gelur-gelur segu-segu sig-sigan suaranya nih ngebekin Jakarta ngedeling penting wenten saningeling sambilangipun montag mantigang awaknya nih ring tanah ring lemah ya ngene nunas tulung wenten taler sani kau katulung-tulung entang ada wenten sapa siresane ngrunguang kekauhanipune kebiah paran dan surud dipunandang kebiah paran sedino-dino dan dan kadirase tanpa wates sengsarane sanini benin larane rauh netehin tanpa pegatan Aku beri
gajah jaran wenten punika atmane kauber oleh wateking baburon minekaden nyane punika kauberin gajah miwah kuda gajah ngatmani Raris atmani keseruduk kepelasah kejek-jekinnya Paksi raja nyandar nenten saking lemah hikmanten bayene ni benin nanging wenten tale rauh saking bedur saking ngambarani ipak si raja ngindang menyanderinnya ngatmu melayip padidit mimih pelaib atmene meredideng pontak pantik berburon sane galak-galak sane memayena paksi raja Napi malih kahanan ipaksi raja transide antuk pacengelidin wirih elah antuk ke menginti saking bedura ngatma bangun yani gede bawa sang indik atmane ane melahib wah bangun uber wateking baburon sane jagi yang kalian jakti pedalem pisana
kereng ngadeg kepek wenten raris atmane sanilung wenten sane kepek keni tamplig utawi jek-jek jaran mewah gajah ngawak nyani benyah ejek benyah latik bau kudanyane uyak beburon sane galak-galak limbo suku pannya ke jag gajah lima batis kelawan panyanilung wenten ngantos nyak remuk kajek-cek oleh i gajah